Brother Binay Kono Krum Zari, House Maruiba Pauda. District level reading Mela 2020-25 Ngasik in the Pangtokray. Malinda Manipur Masak Taglaba art form Tang Tabo Sakal Hanaba Honamine say Hana Art and Culture Deputy Director Nahide. Amasung DSA Kaksenge First Division Football League 2025 winner UCC na Waikre. House of Person episode. Samagra Seksa Manipur Game Makata Zone Education Office Kaksenge Sinduna District Level Reading Mela 2024-25 Ngasi Kaksenge Secondary School Kaksenge Pangtokre. National Education Policy NEP 2020 ke Makada Mahiro Shingbo Iba Paba Amasung Wahan Talk. Kangsanabage Pandamda Kaksang District Taleba Class 1 ta Amasung Class 2 ke Mahiroi Humpuromda Ngasige Titik Mela Aduda Sarugya ke Ngasige Thorampa Aduda Mayang Lambam Rakesh MBS Zonate Education to Officer Kaksang na Thoba Mitung Nauram Nomita Principal Kaksang has Secondary School Kaksang na Tharamapu KS Binodini MES DI of School JDO Office Kaksing M. Palguni Lecturer died Kaksing Amasung Y. Lokendro MES AI of Iskun Jadi O Kaksing na Akanaba Mitung Sangwana das the Pumke Atoiba Mitung ko Ikiba Menglamba Brakes MES Jadi O Kaksing na Atoiba Mitunge Wadal Pedaduna High NEP 2020 ki structure Matung ina Mahiro Shingbu Iba Paba Amasung Makoina Pariba para aduke wahantok ningtina Kangsanabage Pandam Tamlibani Pandamado Panganaba Wanabada Ngasige Asugumba Taramase Pangtopam Matautai Class 1 Amasung Tuka Natana Atai Matake Class Singe Oinasu Matang Matanga Pangtonaba Honari Masida Skunchinki Oza Sinka Amasung Mama Mapa Oibusingasu Mating Pangbi Hainasu Pondoke Ngasigi District Take Reading Mela Aduda Class 1 ge Kanglupta Amom Nongdrend Wangul Laipampa Upper Primary School na Hanba TS Linto Ngamba Ilangkampok Junior High School na Anisuba Amasung TH Biju Langmedong Primary School na Homsawa Manapangke Class 2 ge Kanglupta Rehant Hangonta Primary Madarsana Hanba or Lenchenbi Langmadong Primary School na Anisuba Amasung and Lintoi Kaksing Maka High School na Omsawa Manapangke Magong Matang Takraba Takribi Mahiroi Shingda Sakangse Momento Amati Sengi Manapiduna Puning Toga Kibagaloina na Ngasige Magong Matang Takraba Singasi State Take Reading Melada Saruk Yaru Kadabani Hairi Malimda Manipur Masakat Tagliba Lamda Masibo Ata Pompo Oidiba Tang Tabo Hena Jakwadanaba Honaminese Haina Ata and Kalsagi Deputy Secretary Sunanda Toksomna Miamda Apel Daukray Loinana Ata Pompo Asibotungi Mironda Hena Kanganaba Amadi Record Oina Tamnanaba Manipur State Kala Academy Su State Hake Seminar Pangtonaba Honagadi High Cray Wapamase Tang Tabo Awang Batakta Pukaliba Lupa Amasu Oidiba Imphal Iske Irimunda Leba Huya Lalon Tangta Culture Association the Linkat Kibagi Chahi Humputare Suba Mapokumunga Marilena Pangto Kibani Taramasiga Marilena Association Asibulan Kalamba Sangnadaba Tangtage Guru Amasung G Gaurakishore Yauna Lakedraba Guru Singda Haikal Laikat Tamdana Ikaikumnabu Utke Loinana State Takta Pangtopa Takta Competition da Mana Laura Kraba Yauna Association Asige Sene Guru Amade Artist Singdasu Kudon Tamdana Puning Tawake Association Asige Sanglin na Pangtopa Tarampa Aduda Athoibi Mitunglen to Ina Sarugi Yakibi Deputy Secretary Sunandana Makataraduna Tangtana State Ke Art and Culture Gilamda Lori Batong Sawi Art Form for Ase Paganaba Lengana Honaduna Lagli Bazake Sempam Matik Satabana Festival Chingba Pangtopada Owabakia Tinaduna Laki Adubu Sayi Karegi Mamanda Tangtage Festival My
pangthopa ngamkre mana hai thangta haiba art form pa asi chahi kaya kaitharaba matung asidi lekai khudingda tamnaragle madugi mathakta mahiroi singe subject oina tamnaduna awang bathake mahi oina rakpa asamak nungaiba phawi mana maduna lamdamasige ahlaman singna hona piramnaba ngasige art form pa asi malemna masakhangba ngamlebani asigumba art form pa asi hena phaganaba amadi Sitharaktanaba Honaminasi Hainamiamda Appeal Toki. Taramadada Association Asige Director Padmasri ke Sanatuba Sarma Amasung DSA Sheke founder Ais Amozausu Saluyaki. Society for Eco Restoration and Livelihood na Sinduna Nomagi Oiba Photography Exhibition on the Birds of Eco Lake Haiba Tauramba Ama Ngase Kangabo Part 3 da Leba Popular Youth Club ke Community Hall da Pangthokre Wildlife Explorers Manipurga Kusamna duna Pangthoke ba Tauramba aduda Thawalge DFO Dr. Laisangtam Jishile Manipur University ke Department of Life Sciences ke Professor ke SIS Lal Bihari Wildlife Explorers Manipur ke President Khoyum Thamp Brazes Kumar Amadi Popular Youth Club ke President Saikompa Ibomsa Singna Tarunge Maru Eba Mitungna Singoina Sadugaki Taramatuge Matangda Wangaladuna Koyum Temp Brazes Kumar na Hai Mausage Langai Ase Kayamuk Ina Kule Haibadu Utongnaba Ngasege Exhibition Ase Pangtopani Pangtoliba Exhibition da Asada Uliba Photo Singa Asikak Yengban Natana Mausa Bunungsiba Lamlake Sau Usek Sing Bunungsiba Amadi Yokaning Bagi Itil Ama Piba Ngamgatra Haibagi Tazabalay Masi Nungsiba Haibase Sakangnaba Ama Changi Sakangnaraba Matungda Nungsiba Haiba Asi Polakani Pangtoliba Exhibition ta Asidage Mahusana Amadi Sau Usek Singna Kadai Pauba Kanaba Pi Haibatu Kanghaunaba Honase Haike Namba Taragadi Elbogi Mui Bigi Kunai Mipum Kudima Maya Pava Laina Tinachi and the Pumim Wakal Dumaiba Students Union of Kanglai Park Sukna Sinduna Sahili Sanka Sidna Pangtutuna Lakpa Mating Laiba Mahiro Puthokla Se Haiba Academic Campaign Ge Manung Channa Lakadeba Class 10 Ge Exam Thagatariba Mahiro Shinge Oiba Pre Revision Course Lakdeba November Ge Tang Taratari Ge Horakani Haina Suke Maikadege Pongdoragli Ngasi Wangkai da Laiba Lubasege Maya Loishangda Pangtokiba Paugi Mi Pamba Amada Wapamase Suke Extended APS Secretary Danen Yimlam Bamna Pongdokladuna Hai Mating Laiba Mahire Puthokla Se Haiba Academic Campaign Ge Manu Channa Lakadeba Class 10 Ge Exam Thagatariba Mahiro Shinge Oiba Pre-Division Course Asida Saruk Yabinaba Mahiro Shingna Tha Sige Tang Kuntaret Ningthokaba Numitagi Wangkai da Laiba Suke Head Office ta Pomp Thaba Hauragani Amadi Tha Ani Makai Chupna Satakadaba Course Ase Mathang Tha November Ge Tang Taratretagi Class Hauragani Loinana Free Division Course Asida Rally Camp the Ladiba Mahiro Sing Children Home Amade Orphan Home da Leba Mahiro Sing Amasung Nomagi Chara Tanduna Wana Honazariba Economically Disadvantages Leba Mahiro Sing the Hena Kudung Saba Pigani Amadi Leba Kamiam Naso Adum Gi Kairo Lekai da Leba Hanang Metric Tagadariba Mahiro Shingbo Center Putokuna Kosing Thaba Ngamdaba Mahiro Shing Lairagadi Sukna Piriba Kudung Saba Ase Haiba Mahiro Shinga Aduda Panganbada Mating Pangbio Hanaso Apel Tauragli Asi Handak Sahigi Nasu Lakliba November Gitang Taraga Taret Sidagi Koi Haunaba Sem Sabalo Jare Amadi Haiba Coaching asi Yawinba Mahiro Singna Lakliba Ninthokaba Numitagi Hauraga Sukherapista Lingbiratuna Song Form Singadu Loviraba Yagani Government of India ke Ministry of Information and Broadcasting Central Bureau of Communication Resident Office Imphal Manipur Sintuna
Special Outreach Program on Swasthya Hi Seva SHS 2025 Radha Madhava Arts Sanskrit Mahavidyalaya Nambol Bisnupur District ngase pangtokre. Tharamduda Radha Madhava Arts Sanskrit Mahavidyalaya ge Principal Dr. Budeshwar Sarangi Southeast Asian Studies Manipur University ge Head of Department Professor Dr. Singlan Maisnam Radha Madhava Arts Sanskrit Mahavidyalaya ge Joitis Department के HOD H Indra Kumar Librarian के S Raghumanina अथवा मिठुंगलें सिंगोइना सरुया खे थरमदुदा Swasthya Hi Seva की Makhada Akhanka Aishina Wangang ki Loinana Swasthya Hi Seva ki Matangda Quiz Competition ta Amasu Pangthoktuna Makong Mathang Tarabasingda Citation Amati Kudon Port Mana Pituna Puning Thoga ke Loinana Center and the Bureau of Communication ge Artist Singna India ke Tonganba State Singi Nat ke Zagoi Isai ke Asu Utke Loinana Sarugya Kiba Singna Upal ke Asu Thake Dr. Chingland Maisnamna Pundor Kibda Aikona Center Panapaituna Yum Pazana Sarabasu Lubananba Yaudragati Adembane Aduga Lunana Hingbada Sanitary Toilet Mapam Sana Saba Yamnamar Oi Haike Dr. Budeshwar Sarangina Pundor Kibda Lubananba Haibasi Puninga Wakan Sengba Yaudana Mapangi Lunanbana Lunanbane Haibi Yaro Haike MMS Genus Academy Kaksang Kunyai Laikai Kaksang ke Irembang Lambi ke Numenini Chumne Satagadaba Tarondo Shubas Jehi literally made a meritorious award Lantopi Tarampa Ama Ngasidege Haudokre Skunasigi Mipun Sangda Chatagadariba Tarampa Aduke Ngasi Hobanumita ke SH Munant Tabagdege Potarabi Kaksing High Secondary School ke Principal Orambina Athoiba Metung Naurempa Amoyaima President Skunt Management Committee MMS Genus Academy na Thoramapu Dr. Nauremp Munan Maite Division Forest Officer Sandent Amasung ke SI Sudranjant Principal MMS Genus Academy Anina Akanaba Metung Singkoina Surya ke Ngasi ahobanumita skunta asage mahiroi singna nat ke oiba zagoi isa yauna makal matenda kayage thorum singka utpa amasung skuna asada tamleba mahiroi singke manungda mage class singda mithoi mihalaba mahiroi sing sakangse amasung manasang piduna puning thogat pagal loinana Akang ay singna mahiroi singpo puning thogat bebage wafam singka phongdoktuna mahiroi singna tungi punsida hena mai papa purangna bage wafam sing so phongdona ke hayeng nini chanbanumita pikleba mahiroi singge makhan mathenge thorum singaloinana natke oiba jagoi isai kya amasu utkane haire October ge tang 13 Sardar Vallabhbhai Patel gi chamagai yankai suba mapok numittage hauraga December ge tang taruk pawba India pumbada pangthokadariba Sardar at the rate of 150 unity march Brexit Bharat Pediatra Manipur gi oinasu district level singdasu mapung phana pangthoknaba semsare haina Youth Affairs and Sports ke secretary Naurem Pravin phongdorakre Wafama Singh Manipur Press Club the Pangtopa Paugi Mipampa Amada Naurem Pravina Ministry of Youth Affairs and Sports ke Makada Mai Bharat Amadi State ke Youth Affairs and Sports Amadi District Administration Singa Pullaga India ke National Leader Singna Lauramba Thodang Singha Adubu Ning Singba Amadi Southok Saba Amaga Loitana Chakadariba Kongsadasi Otoge Tang Kuntramato de Gina Bembage Tang Kunmanga Fawa District level Singda kilometer Nipan de Gina Tara Fawa Chatpaga Loinana campaign Manungasada AC debate competition seminar Kaya Sadar Patenge Punsida Yumpampo Oiraka Pangtokani State place Yauna Masida Sunatana Tongan Tongamba Nisagi Mayokta Amadi Yoga Yauna Thorongkaya Amaso Pangtokani Ngasigi Masigi Matung Nabe Mage Tang Kuntarutiki December Tang Taruk Fawbana National March Ama Kilometer Chamaga Yang Kaini Toy Sangba Ama Iron Manda Hariga Sukhangriba Sada Vallabhbhai Patenge Puna Pam Lamdam Gujarat Ge Karam Sartage Khongsa Laga Kebariada
leiba Statue of Unity Power Chatkani Kongsada Asida Lapthungpam Mapon Chamaga Yankaida Tungpam Pampa Aduda Sada Balabai Patengi Punsida Yumpampoiba Exhibitions and Cultural Program Gasu Utkani Loinana Kongsada Asige Aroiba Lamthungpam Kebariada Leiba Statue of Unity Sada Gatha Session ta Pangthoktuna Masak Naraba Scholar Kana Sada Balabai Patel Ge Maramda Wangangani Asugumba Pangtokadariba Tharam Senka Asida Miamna Sarugya Bio Haiki Asidagi Howra Heraga Statue of Unity Kabidia Sipana Satkadoi Sigit Padayatra Sida Hoziki Kangalaba 150 winners Yahuni Adonzi Manipur given a quite district level Padayatra see every district quite Tawani Kaksang District Bar Association KDBA Kaksangna Deputy Commissioner Kaksang Amadi ZEO Kaksinga Kusamana Sinduna Satrapa Legal Awareness Program Gi Sadukama Oinang Ase Irengbanta High School da Legal Awareness Program Pangthoke Tharamba Aduda KDBA Ge President Advocate Numaitem Madhu Singana Athoiba Mitunglen to Oibakaloinana KDBA Ge Joint Secretary Advocate Naurem Jamson Amadi KDBA Ge Treasurer Advocate Mayang Lambam Prem Dasna Resource Person Singwaina Sarugaki Tharom Loichalakpada Resource Person Singna Haikiba Topic Singi Matangda Quiz Competition Pangthoktuna Sumna Pakum Piba Mairu Shingda Manapiki Unit of Treatment and Rehabilitation of User for Social Transformation U-Trust-Ka Loidana Registered Tauraba Private Drug Rehabilitation Center Yankaimanga Amadi Social Welfare Department Kapuna Kusamnaduna Drug User Chamaga Marapudara Humdoida Numit Nipumanganigi Oiba Pre-Detoxification Kam Di Addiction Kemba Ama Pangtolagani Kemasida Treatment Mapungpana Pangaunaba Drug Tage Laptungba Miampa Amadi Senge Kudong Sadaba Imong Manungshinge Mioishingasu emission Toba Hobiro Natraga Manang Napada Ladyba Center Singda Satuna and Roda Tobio Haina Utrus ke Mike de Pundorakle Hiramasaga Marilena Ngasi Manipur Press Club ta Pangthokiba Pogi Mipa Mambada Unit of Treatment and Rehabilitation of User for Social Transformation Utrus ke President Sagun Sempe Haroje Singna High Satakadariba Kem Asida 30 bedded Leiba Center Singi Oina patient Ohumba Aduka 50 bedded Oiba Center Singina patient Mangada treatment ke Kudung Saba Pidi Masugumba Free Detoxification Kam De Addiction Camp Asige Fanda Asi Lakpadi Kuide Adubu Iramdam Asida Kudung Sadaba Tengnaba Amade Trusingna Unit Asida Yauroktabadagi Matam Kara Lobadi Masida Miamnaso Warobigano Amadi Haiba Numit Nipum Manganigi Oiba Treatment Asi Chataringai Manunda Inspection Committee Amasamlaga Treatment Ge Processing Loinana Peasant Matokaramna Loinari Haibigi Matanga Sokum Sangani Tongan Center Karana Karbatobaki Monda Center Hanglaga Illegal Oiba Tabaka Toram Sink Chataraba Asigi Matang the Paladuna Mauna High Sendant Lambigi Damagda Center Hangduna Illegant Oiba Tabaka Chataba Natraga Drake User Singbo Hantana Yingduna Laidaba Imung Singdege Center Yamna Loktokliba Center Singe Matakta Hanadike Hauna Akupa Miang Janglaga Lakli Makatana Su Adumak Yen Sinkigani Maramasina Aranba Taudiba Singna Su Kudaktagi Lepio Hausakti Ayamba Imung Singda Nisa Seasonabige Sanka Wankalaktuna Public Health Cancer Ama Wedakle Masida Ningthina Approach Toduna Niam Sumna Treatment Dose Against the Tabak Tobikano Peasant Singda Pasana Treatment PBU Nisa Sabadage Panba Haiba Ase Yonba Thingba Kaktana Yaroi Puna Wakanta Tapam to E Pasana Rehabilitation Towiba Matau Tai Amadi Center Hangliba Singna So Karbarom da Satagum Se Ona Tainaba Tabak Tobikano Pondoke
Legidoriba 193 patients in the Luna Nusina Tobio, treatment is a case whenever treatment PVO, the Sam Modram, the family of Santi, President Santi, with enough. I was always no kind of interest in my getting. Nauna Samsalaba Raza Sanike Boat Manipur Ngasi ICAR South K Inspector General Major General Rabrup Singna Changakre. Hariba Boat Asigi Makada Charana Retiara Armed Forces Personnel Lising Taramari Romp Labor Asigi Office Raza Sanike Boat Pibam Patana. Samjanaba Lengakta Kiaraka Hazarabasu Tabako in a Pangtok Vidana later Kibani, Adubo, 57th Mountain Division to Amadi South, ICAR na Achoba Matink, Ambakaloinana, Pibam Patraba Porters Office Asibo Samjan Birakpa, Boatke, Mikey de Tagapa Pondoke. Taronga Marilanana, Mazar General Rabrub Singna High, Seneca Bota Mati Retail Personate, Asigidamalta, Makatana Matinka, Pangani Pondoke. Andhra Pradesh ke Kurnool district ngarang luxury bus ama mai chaglapagi thaudokta miyoi kun sikrabagi matungda ngase Hyderabad ge Guntur tamna thorakpa private bus ama mathamaka ondorang kurung satpagi thaudokta miyoi sokpadage hospital da laikanari haide Telangana ge Ranga Reddy district ke manung chanba peda Amberpet Municipality Manakta Outer Ring Rota Accident Tongliba Gadi Adu Rescuer Singna Koshinduna Leba Video Amana Ule Lambigi Nakanda Kagaliba Wall Adu Basna Tombadiki Tuki Police Outer Ring Road Maintenance Staff Amasung Lokenta Resident na Accident Topamda Sangsintuna Rescue Gate Tabak locally Ngarangi Rainumita Tokiba Mio Nipu Humdoi Tongba Hyderabad tage Bangalore tamna lakiba bus aduna two-wheeler amathongke bus makada two-wheeler adu laike mai hauroktuna bus adu sake thaudok adu da miyoi kun seke haina Kurnool SP Bekrant Patel na phongdoke Hausak sanabige pau pizere District Sport Association DSA Kaksangna Sinduna District Asige Playground Chatiriba 20 Pers KSI's Kishokoma Memorial First Division Football League 2025 Ngasi Loishin Kray Football League Asige winner UCC Kaksangna Oike Ngasi Football League Loishin Bagi Tharamda Retail Lieutenant Colonel Mayang Lambam Bishoram Das na Athoiba Mitungland DSA Kaksange President Catherine Mayampi Ibobina Tharamapu Aduka KK Trust ke President Naurem Dhane Singh Amade Trust Asage Secretary Mayang Lambam Rani Das na Akanaba Mitungland Singh Oina Saruga ke Ngasi Football League Asage Aroiba Match da UCC Kakseng Amade Aifa Iringpan Anina Sanake Maduda UCC Kakseng na Aifa Iringpa Mopansan ta Hum Anida Thoike UCC Kaksangi Pansan Sindo jersey number 23 and Robin Chandrana Meske minute Taruka Amade match Loibege minute Marpudaraga Hapa minute Amada Aduga jersey number 9 Amp Devrasna minute Kumapan Chapada Chanke Aipa Iring Bange Pansan Anituna jersey number 6 K H Johnson na minute Kuntramatoi Amade jersey number 7 K Johnson na minute Marpumatoi da Chanke Bani Legasigi UCC Kaksingna point Mapan Pangtuna winner Oiki Aduga Aipa Iringpana point Pangtuna Anisubada Lake 21st KK Memorial First Division Football League Asida Bass Goalkeeper na UCC Kaksing is number 1 Alex Natake Bass Defender na Upsa Mantake jersey number 16 Zonta Kennedy na Bass Midfielder Aifa Iringbangi jersey number 13 Theophilus na highest scorer UCC Kaksingi jersey number 9 M Devras na Take aduga best discipline team na Aifa Iringbanta amadi best player na UCC Kaksingi jersey number 9 M Devras na Take Sega Babu Macham Memorial Trust na sponsor tauba amade All Manipur Football Association na sinduna puna tim taramanga na sarugiyaduna sektada leba SSA ground chatariba Ahum Suba Manipur Premier League 2025-26 game ase sanikiba hanba Master Athletic Brothers Association ta aba amadi Rising Athletic Unit
Rao Anina akan mamong dalam batang naduna sana ke bamas aduda tema ni mangna api bamatang ni manungda pansan ani ni chanaduna draw eke amadi lega sige ani shuba match oina sagomant United su amadi Southern Sporting Union SSU ani sana aduda Southern Sporting Union SSU na Sagombang United suwa panchanta amasuno da maithiba PK loinana league asige hayenge match oina ayuke pung taramatoi ke minini phumanga taba matamda all Moirang Football Association amofa amade angtha FC AFC anina hanba match sanaraba matung nungtinge pung ka amaga minini phumanga taba matamda United Chandan FC UC FC amade Social Sporting Club anina ani suba match sanaragani hairi Impant West District Football Association Sinduna Punatim Tarukna Sarugyaduna Pasoi Patu da Leiba Pamyal Grounda Chatagadaba Kunmanga Soba Super Division Football League 2025-26 Ngasidegi Haudokre Football League Haudopke Tharumpa Duda TH Biret Chandra Singh Football Academy Ge Organizing Secretary TH Krishna Tombi Pamyal Ge President W Hamanta Maitei MIS Ge Proprietor Mutumba Churchandra RFC Kamnamp Lerake Founders Longzamp Romes Abadi Impal West District Football Association Ge Vice President is Megachandra na Saruge Yakibakaloinana Lig Asige Ahoban Numita Pamyal Pasoi NC Road Amadi Youth Welfare Club YWC Malompa Anina akan bamong dalam batang naduna Sanakiba Mes Aduda Youth Welfare Club YWC Malamna Pamyal Pasoi NC Road po Pansinta Ama Sinoda Maitiba PK Taramadada TH Bri Chandra Singh Football Academy Ge Organizing Secretary TS Krishna Tomina Pongdorakpada Mama Mapa Oibasingna Masa Singbu Nungsidaba Leitabagum Football Bu Pamsaba Mioishingna Football Sanaroi Shingbu Nungsi Football Masanana Lamtamba Asibo Saktakpa Sanaroi Shingbu Asumbalam Bida Lamsing Bibada Lamdamba Adugi Miamgi Saurabatang Lay Masana Asibo Chakanaba Huanabada Grassroot Dage Hauduna Singapore Matautai Haiki All Ziribam Sport Association SAS in Sinduna Ziribam has secondary school ge Sanapunda Tim Tarina Saruka Yaduna Saniriba 19th and Hori Charan Singh Memorial Sub-Junior Boys under 15th Football Tournament 2025 King Sanakiba Anisuba quarter final knockout master Anandamoy Club Zirika na Lega Babu Prabo Gol Nipanta Madam Maithiba Piduna Anandamoy Club Zirika semi-final Chankray Lagleba Tang Kundareke Nungtinge Punka Animakai Taba Matamda Ahanba semi-final match da Sonapur GPS Ega Anandamoy Club Jireka ka Sanagani Aduga Ani Suba semi-final match Lagleba Tang Kunipangi Nungtinge Punga Animakai Taba Matamda CKC Jingdong Laikaiga KMYC Kamrangaga Sanagani Ziribamgi Mahai Kulent Bidyanagada Labor Sport Complex da Tim Tarani Tunya Sarugyaduna Kelo India Ge Sarukama Oina Sports Authority of India na Support Tauraga 156 Battalion CRPF na Sinduna Ziribamgi Nahasangbo Haksang Phana Ing Tapa Amasung Sokatpa Purang na Bagi Pandamda Tim Tarani Tunya Saruk Yaduna Numit Tarani Tunya Sumna Pangtokadaba Cricket Tournament Ziribamgi SP Prakhar Pande IPS na Sibges Oiduna Hangdokra Ngasigi Taurampa Haudokpa Aduda Omkar Nata Singh commanded 156 Battalion CRPF Sivarama Krishna commandant 48 Battalion CRPF Sasidanand K second in the command 38 Assam Rifles Rajesh Kumar second in the command 20 Battalion CRPF Ravi Shankar Sharma second in the command 156 Battalion CRPF Santi Ranjan Mandal Deputy Commandant 156 Battalion CRPF Mahesh Chandra Bishokarma Assistant Commandant 156 Battalion CRPF Su Sadugaki Ngasigi opening master Sonapo cricket team Jiribampa Amadi
Jakurado cricket team Borobekra Anina Sanake umpire na Santosh Singh Amadi Biswaze Singh na oike Sonapur cricket team na toss ngamduna batting tauke Sonapur cricket team na over 20 da wicket 9th turaka runda to lauke Masigi Mayukta Jakurado team na over 17 da run 96 lauraka all wicket out oike Ngasige hanba opening match ta Sonapur cricket team na Jakuradhor cricket team bo run 57 da maithiba PK Hausagaro bada maroi bapao amane pisari District level reading mela 2024-25 ngase kaksang da pangthokre Malimda Manipur bu masak tagleba art form thang tabo chakwadhanaba honamine se hana art and culture ge deputy director na hairi Amasung DSA Kaksange First Division Football League 2025 ke winner Yu Shishina Oikre Imes Paudam ngasige de matang sidaloi jere me tabiri besung mukana krum jere